Rora soifua whaatara whatu le amatanga o le nei wā yaso i se whapoponga o talafau le radio Samoa. Mo moatu mai Amerika e tolu atu nuu maumea o le a whaimalanga atu i eile presidente o Amerika le Vasinei e au fiei Saudi Arabia o Qatar ma le United Arab Emirates. Whai mai di poti talu o na toe fo iane Trump i le whalepaipae o whaalelei a tiri so o tanga mātu nuu ia a wasa le iei se tūranga whaapea le teimi o Joe Biden. Whai mai le CNN o le vaai atu nuu ia i le temi nei ia Amerika o le teimi lava le nei e wha mauri le iei so o tanga umama Washingtone ma atiri wha mautua i fo i awa noa i lea mafutanga ma le atu nuu au pito marosi le lorangi. Ta ua le ripote o le tūranga lava tau le puipuinga mautu o lo mana na o iei tangata Saudi Arabia mai le maranga atua Trump a o le tausanga taruaina tu e saini ai sa marienga a Amerika ma Saudi Arabia e whaatatau le puipuinga ma whaatawa inga pei taina le tau nuu mai le tau mate stasi leo mata upo le ato e whaatara noina i le anga i atua Trump. O lo sira fo i le United Arab Emirates i sa rātou fuafuanga whaatatau i le whaongaina o le AI ma whainga whatau teko na rosi o lo inivesi ai. O kata o se paanga i tūtau le puipuinga ma Amerika, ma se paanga ma Amerika i mata upu tau le fufoina o whaafita auli, mediator, i nisi o whaafita auli e te tupu i tūrangi lalatane. I Ukraine, wa whaeroa manino le presidente o Ukraine o Vladimir Zelensky, wa sauni e whaeroa i marita i o Rusia Vladimir Putin i le vai asanei e i lewa na ia e Trump Zelensky i a taria le ofo mai le i o Rusia ma i a whaia tala noanga mo se while mu i Turkey po take. O le whamtaranga ia mai a Zelensky o le a whaatari ane i Turkey mo Putin i le stoffer asanei ma taro sia le a le sa i dia fo ini whaanoi i le a whonutanga. Wata ua le CNN wa mawat fo i fautuanga nga i a Putin ma i a Amerika ma Europa i a wha uma loa le taua i Ukraine. O le maua le taitai o siamani Frederick Merz wa mai atu inatu se whamtaranga mai le atu Europa nga i a Putin ma te taua nau sta ia a le ai o le a whaia nisi sa te tele po o sanctions i a i lātou. Wata ua lai Merz e le ma whaina amtaina tananoanga pe a le tu ina mua i lalo a upenga. I sa sae tu te tonu le a whaasa o loto ane le Hamas, le tangata Israelu ma Amerika o lo o lātou ave whaapangota, le e tonu wina le pangota le to tasi o lo te toe yeiro na piitanga i a Amerika, ma o stasi ne o tau mawhainga i a tau nuua i se marianga e tau fia i bevesi. O le whai unga o whaia o rumana e mana ngātua Trump i atunu i sa sae tu te tonu le Vasinei, a o fitu sa furu wasa o poloka pea Israelu, le whaauru whare ato fesosoani mo Gaza. Whai maire ofisa o le pāremia o Israelu o whaido atu e Amerika le nau ta inga leo le Hamas o le a whaasa o loto ane lea pāngutā. O lo whaido le BBC o le tangata o tau fia le Hamas na soifuane i Tel Aviv a na tuptupua e New Jersey a Amerika o duas futasi tausanga ma sa tau i le tau e le tua oi Gaza a e pu e nai le Hamas i le asofitu o ke topa i le oso whainga na whaia whaasanga i a Israelu. O le whamtaranga mai a Israelu e pernari putia o le rātou fuafuanga o loo whaia, e au fiaide ave o ele ma whanua e maise le tuwhatuwhaina o fesoasoani i Gaza. I le Pasifika, New Caledonia, pei o na whaeroa mai ripoti le nei fo i wā yaso, ua whao popo le puipuinga i rea atunu ina ua toe toro po fo i taranoanga, sa fuafua e whaatatau mta upu whaaporokiki le atunu e maise le atoanga, o le tausanga taro na tura i mai bevesi le atunu i le tausanga taruai. O fola le hai komisina o Farani no mea, e amata i lea sona whaasale whaio ni savali whaalawa i tele i no mea, se iau i le asfareide. O whaititia fo i marau whaio au penga i whaatau watu o alawa le pui o le soifua o tangata lau tele, ma lo ta ua fo i le whaongai no drones ma isi whainga whaateko na rosi, e wawa ai eire whaatu mo wina le whide mui le atunu o pe amana mia. Pa mai ala ato o whea ngai mai a tāpenanga, o whaia ngai o inga umai e ia wha mautinoa e awana i toatura e mai, le tūranga na iei le tunu i bevesi o le tausanga taruai, ma ua whao popo fo i rao whai o reo mo le reo ino le whire mu. O le mta upu lava e au whiai ma tūranga i upu whai o le tunu umarona tūto tasi, ma afu ai whiautana inga sa wha tūranga mo le vai aso nei. Tana muni mai New Zealand se tasi o pisi nisi kawa i au kirani wa ripoti oro o au whiai se wha whinaunga, wha le anga nuu ina ua la ngā papo le ngai wha tatau le rumana i o le kawa o se tū maanga wha Pasifika. O ta ua le Radio New Zealand o le Vibes Cover
amtaina Charles Byram ma Derek Hillen, o lo whangai o ia mai Gwaelin, mana amtaina le pisinisi le amatanga le tausanga, pe mai o se awanua e whesota iai ma se o no fuanga mo le community. O Byram o se tangata anu o New Zealand ma Amerika Samoa, o toi foi mai i Aotearoa mai a Amerika. A o Helen o se tangata mai kānata na mei mai i New Zealand au mawai le se furu tausanga taruai. Ta wele ripoti wai ei nisi wa whaase ai rea au nanga whai mai, wa le sa o ai le whaawinga ino o tū maanga Pasifika, mai le o whaailo ai le roloto le tāu o le kawa. E ei nisi o videos i runga o penga ta whaairangi o whaalau roa le pisinisi, o whaari ai fo fina ngalo nisi mai le Pasifika na tala noa le Radio New Zealand, whaailo ai e tāu o le kawa, mai au na whaasau ina pea, ia le malamalama anga e whaatatau le kawa malo na tāu e community e le Pasifika. Ta wele ripoti le Talia Byram e matua i ia malamalama i vaenga uma wala ngā atu pe ta i e fōringa o whamasino ina ia i le lanmuro na tino a e le olona malamalama anga awa o ia fōi o le Samoa. Ui lefa mai a ia e toa tere pa anga Pasifika al bisinisi o lo langolongo tupea ma fia o lo whaeroa atiri le anga nuu i le au onanga o lo whaatinoina. Pau fōi le naunau ta inga ia i la ua o le whaamanatu o sia vaenga tāua o le anga nuu. Tara nara Radio Samoa mo le nematanga le nei vai aso soifua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Wana ole fitu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa Manrewa. Toatusi lua tasi tolu Weymouth Road i tuane ole ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wā le whaatau ai na o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasinomanga, ai mai se leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsota i mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Samoa, le nuu o te noa foai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai.
O te fiu lava e whaatalofa ma ofo lofa I a te oe le nei fo I vaenga. O le whaawawina o le tautua le siu whongo Samoa, le radio Samoa sfulima I vatolu a mo I Aukilani. Tau alunga atu ai fo I matatou tala mai le Pasifika, mai le tamaitai a Miriama Pomare, a mai se fo I o le aulanga ma le tautua whaawopea. A le ftalenga ia whonga mua, ia po le tō whaafo ia se manu Francis Ioane, ma wasa isi whaapoponga o ia o langa I le taimi masani le aso atai ao. O le ua te le titili tu lai wha, a o le whaapoponga fo I o le tātou pora kalambe o le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Ia, o Faiva o le ngā taifale, ia, o Faiva fo I o le vātea. Ia, Faiva, o le tua sivi mo le tua vau. Whaamalo le ono sai, whaamalo fo I le lava papale I o tau Faiva. Sa au tau whaasou ai de nei aso, ia, o tātou tū la lata fo I le taimi o le mānawa o ngā ruenga. Alu fifi e le whate. Awe ki alu maave mea o le whatewhi ngā ruenga. Ia, le nā tū la lata e koloki le card, sign off, ia, maanga ia tuloa ma le whaamue moe. Ia, o le asaunga le mū, ia o fo I le topitopea lau tāwale, awa o le taimi pisi ale nei. Whae o le tū ua o a onga le whanau. Ia e whapena fo I lungo ale motorway. Ia male manawa o ngā ruenga. Whai maria lau sā, ina ia e tau nuu male manuia I lau a inga. Tate o ai momori oi, I oi ma e akaku fo I lea wala, ka ma se pese, aluaku mga I whaamatalanga I mea sā tutupu ole makua I kele. Tele o tala maa lia ti ata I le whai unga le vai aso o tona ai. Ia, maise fo I. O le tele o tāpenanga sa whaia mō le aso whaapitoa o tina. Wa atoa I ele se lau ma le se fulu ma le tasi tausanga. I le tala whaasolo talu o nā mana ia, ele lalolangi, le tāu o tele o tina. I tono o tātou ainga o tina I le whaasio manga, o tina I tono le kalesia, o tina I ngā wenga, o tina o le nuu, ia, ma tina o le itu malo, talo fai. Ia besi o le telefo I o tala mata ngō fie, o le tala whaasolopito o tina whaaleanga nu. Ia ma tina lawi lo le lalolangi, wha moe moe, sa manuia lo waso a tina. Ia ma le aso whaapito ma o tau, le ngata tina Samoa uma I New Zealand, tina Samoa uma I tafo e fio le lalolangi. Ai maise, o nai o tātou tina, o lo whaamuri mai pea, I lau whanua ma ele o le tātou atunu pele I Samoa. Whatalofa ma whaatulou fo I le tāwhatolu o le tātou vāna nofo, pa ia ma malu whaale malo, ia pa ia fo I ma malu whaale nganuu, ia ai ia mawalunga, sa vi inga le atua, e momoli ana au auna. Ia, awa, le mataisili malana pui puinga, lana leo leonga, ia malana whaatautainga awa, po le a lava singa o le soifuanga nei. O a fuanga alwalu mamao o le tangata. O ana o se foe whae e le tau. Awa o le atua. O ia na te whaasosoa. O ia fo ina te whaataunu uina me uma. E le ilo le tangata. La le na. Tātou te whaaftai e leanga lei o le tātou mtai sili. I lona whaatafa I o ni au vale ma wha moe fo I pe au langa vale. A walo soifua ngalue, malau soifua tautua, wale soifua au auna. Ia po fea fo I wheta loloa I ai I tātou. Whatalofa whapitoa I nisi o asia I tātou I lau whanua me ele o Aukilani. Tā maki me kaurau, a lolo malanga manuia. A lo fo I lau tau lātou le taima, le lātou I le ea. Le lātou I le ala, whaaftai I le tuo tau nuu malmanuia, mai le whainga malanga. Asi singa fo I a inga, sa I ili matangi, ia, po le wa ai fo I o fo mai, a wā le soifua maloloina. Nisi fo I, malanga mai o le fia mafuta antu I toe sauninga ma pe au wha mawai, ia, o sauninga wha le a inga, ona o nisi e pele le loto mo le mafau. I mafutanga, ua, wala au I le tua ma wha manawa I le tua a la tō ngā ruenga I le soifuanga nei. Mamori atu ai ia wha misenga ma wha mawhanwhananga ia wha pia fōi ia maua le file mu ma toa fi mali e foi le langona
ona o mawhitianga, ona o le wala au le tua. Ia la le tina, le peise tua whawhine ia te au. Tu ua le malo le fionga a fui maona o mai awa. Wha uma le au pepe pupuali. Ioi, o leo te whaalongo atu whatoa mahua le tala. Ana le la o le so. Ia, na wha mawai atu ai na ua wha manawa le tua. Ngā luenga le tua whine. Le fionga le ngawhitasi. Fui maono mai awa. Wha uma le au pepe pupuali. Ia, matu le wha maisenga. I le uso ia le ala I tong ia I pupuali. Ia wha pēr fo I a inga e fia. Ia e maise o Paulo mangafa o whanau. Ia o e na tangi mai ala. Ia ma ia maua le file mu ma le mawhana whana. Ma lofa anga mori pōna. Ia mo le ftelenga ia le ala I tong ia I pupuali I ma le whanau. Ina ua va ma te tea ono leo tima le wala aupo ia le tua. I le tina o le a inga. Ona tātou o le whatalofa I nai te mam tina matua, a loli le soifo manuia, ia te utau o tu asin sina o le tunu, tonu o mau te malawa, ia whapena fo I mau te ngase, o whale o tangata matua, whatalofa atu le atau o savea, se yuli, ia te oe le nei fo ia o uli o le asonga fua, aso sfulma le lua o me, lua afe lua sfulma lima, pa mui, sa manuia ia utau aso tina, o tau I o tina matua, fo lea o iai I whale o tangata matua, ma mau ngasi. O le umi o le mātala noanga masi o tina ana nafi. Koe whai fo yang ngei le kai au. Tala o whai, I o whantu iai, vai ue. Kiki a maua e se leo, wala na se I fo la I leo reise no, nala a valus fu lima tau sanga lo soifua, ala ke whewhen wa I ka vale. Whai mai e kia, I ngā maua mua fo ia, mua whalua. O foi atu, ia nā la se tala leo. Ai whai mai e te inua oe. E maua I fo wa ue leo. Ai, wa te ile leo. Whai mai, oi o sister la vea. Ia na whai atu leo matui au lea lava. Ia, ai se me se ua uwhai au. Whai mai, oi I lolo tu la fono le iai e whai masiaki tausanga. Uma pēr whai ua ova I le valu se fulu tausanga o le matua. Taulana I le pepa fo le loa ai. O lai le leila wa ai. Ai te eo whai mai ia le tala leo ia te au. Ai vai e lea whai. Le va ua maua kua I corrupt fo i leo la kui. Alu na alu. O tau atu le ngō leo. Ai whai mai. Oe mana tua au. Sau i hei lau wasenga. Saka o oe o le o whai au. E rea wa ngira lo whai au nga I o le la alu lo makua ere ku oisanga chicken. Ko ya amu ia la wenga wo mo fa lu o ai mo e mo ane ye o tamaiti sa a o onga ya o mo I tono lo vasenga we la lo ko ngas kaidina le ka ke aru ngi me o ya le la talo fa tuai e lai ta mam tina matua o le tatu o tunu, ia, alo le o sai, alo foi, lava papale I ti ngā o ngase le pula la ngoto, ma le soifua matua I le neiva I tau, ia, anga le atu ia le tua. O le, nā mai la ko waso kinga, e se mea tā ua, ia wau te lo foi to tele ia ti dala o lo ia I te mele nei na malanga mai Samoa mai sia tunu ia o le ta fafau ele uma ia o lato pe mita ia mo lato teimi o fatulanga ina e toi fo ia ai la no fa manatu ia te oe a wole ngalo ia te oe ne teimi e uma ia o waso a fatanga I le tunu nei ina ia mafai na fai ngo fie lo malanga alu Samoa ma le sau. Mana tua o leo o iai le polakala me fau le nama o se wha mama a venga fau le nama o le tātou tunu. Lua sfulma le wha masina, lona winga lua tausanga, e whai ilo multiple visa, e mwhai una malanga ai so se teimi mai Samoa I nei alu Australia. Ia
ai ta iono masina e mawhai ona e nofo ai I le malanga mai e tō tasi, malanga mai e tasi. One trip, you can stay for at least up to 6 months. O le talalale nā, o le oi whai I le tō multiple visa. Ai te ina le mea pūlele o le free emergency visa. Mantua, e le mawhai ona tātou whaia uma mea I e lua le teimia tasi. E le vālea fo I New Zealand, lai ona whai le mea lea. Ai tu ule si mea. A wā a whai lo le free emergency visa. Ia, o le se mai le au soe. O le matua I te leo pepa e tau na ave. E mauti no ai. E sa o le mea le te sau ai. Po ni whala be lave wha fo se. Ia, o alangi wha mai. E a fo I e. O le oki. O le tu o le malo, o le usui o le fono, o le maliu o paima la whai o le... E whapea le ofisa New Zealand, e te sau whaari mai le tausanga. O le a uma ia ka ngaka o le kou a inga ngā whaasolo le pū. Ngā o maliu. E o a fo iu whai mai woki whaakolu se koi inga po se o le mantua. O le tamā o le tangata. Mai ta ngai alu fwoi mua o le oki o le kou inga rea le fwoi sau o kilo makua. A wa ngā longa koe sau le koe whai mai. Le i le kamaro ka mahala o le uso lo ka ma o le tu ai ngā alo whanga ma excuses uma whapea. E sidi e le whai o lo wa. Multiple visa for 2 years, 24 months, and stay up to 6 months at a time. Ta ua le da. O le mea o lo i ei. Nei, i le whai unga le vai aso, ma le tua o le pomum tautia lea na pā i le aso, asfareile. O le lauina leo le unga tustusia na wha pele pele. Ia, ele fionga i le wha masino sili o le tātou atunu. O le wha masinonga mawalunga po le Supreme Court. Ele uma le tala noa ai o tangata. Ele ngata I lunga upenga ta wha ilangi, o so se tala noa nga I lunga le pasi, o totonu o le whale sā, o totonu o le tāwale, o tala noa I lunga o telefoni, fe tusiai, ia, me whaso tai I meo, I meli, mea uma whapena. Tā si ale aunga o le mata o pule no iai, le tala noa, o le manu ma loa iai, o le fionga le fonga fitalai. Ia, kwa le whaia se loko lo bliskue ma se le songa le vasenga. Kwa kala ngoa pe a sus fono le pale mene. Iyo I te tono al falsa. Whaalingo manatu o tangata. Ai tō tere lava la, ina maa fuli, la tō te whaafitaia, le whaai unga ua whaia le whaamsinu siri. Ma whaafitaia fo I le toi tu I nātu le malo si anga. I le mata upu o le whonga fitalai. Ma whaafitaia ai le whaai unga, ua manu malo, ma whaatanga, le pālota ale whonga fitalai. Na maua ai le lua vai tolu majority, ua suia ai le tula whono. Lea la ua whaamamaru. E ua whaamamaru le tula whono na. Mai le aso fito a perila, I le masina na sei mawai tunei. Ia pe whai ala po a apili au koe koko mai nguku le apili. Ua matua manino au ua whala. Ma le na epu o le vai, I le mata upu le nei, o le whaatanga ina, o le pālota, ale whonga fitalai. O ia o le sui whai pule o lona I tu malo, sa whai ai le sao o lona I tu malo, ai le o le whonga fitalai. Ese le me whaonga ai, le malo si anga, o le pālota whonga fitalai, o le teimi whai eise pālota, I le te wina, pa o le pasio se tulafono. Pe a whai ua tutusa pālota, o na whaonga lola ilea, o le pālota, whaafafonga fetalai, as a speaker, when the ballot or the vote is the same or equal numbers. Nei, ese le manino la tūia, o le au maia, o le amatau. Ala le mea lea na au maia tulepa. A mai le saunoanga tulepa. A o le I whaia, ma tusi ai o I le observer ma le tusi le whaatono.
o le ele I lauina le whaai unga a le fionga I le wha masino siri. A le ua tā pena lana pili. Ai sea, lalma ua mua I tā pena le pili a o le I lauina le I unga o le wha masinonga e le wha masino siri. O lana winga la, ai fo ua I eise ve ai au tafa o tui le epa. Ma tau ia tui le epa, e le manuia le tau mataupu. E manu ma lo le whongftalai. Ia na, na mua o wha leo I natu wai le a fia ai le wha I unga le wha masinonga. Ma le fionga I le wha masino sili. Awa e mua o wha lau atua le winga o le meolo au mai e le wha vae po le Constitution. Le palota a le fionga le whongftalai e malo. Iwa sful ma le iwa tesi ma le iwa pasene e manu malo. Nioi, ele I se le tau mate a savea. Sa ua o mea tolu lava ia, sa o whaamanino ma whaamatalatu I le atunu. O le a fua iai, le whaai unga le whaamasidonga. Ele ai mase mena se, sa sa o lava I lunga, o le a la fua lea. Ia le fo la toi o fo ia, ave le mtau, a le o fo ia, o le mtua mai maunga. Ma I mau le taimi, ma I mau o tupe, ma I mau taimi o wha masino. O le ua wha ngā solo. O le o toe tūma oti le wha masinonga o whanua maswafa. E iai lava le la tau pūlenga. Ai ua toe au mai le tu la whono. O le awhiwa se lau valu sfulma le tasi e fitu tausanga o tapena. Whato a mawhai o na mai e pasia ma whao ngā. Lea la, ua toe tui natu ai fo I bale a ia ta tau o tangata. Pe a whai e uma, le ulua isu enga o se mata upu, ai whai I ai, ia le whai unga al wha msidonga whalua maswafa. Toi whai la ia lea o le apili. A le wha mariaina, ona ave le ilunga, e le wha msidonga mawalunga o sori ngā tulafon. A le wha mariaina, e o le Court of Appeal. Po le wha msidonga o tālu sanga, apili po o tālu sanga, toe ilo. Ia taula lea na avese. Ai ui o lea, o lesi aunga au tū, o le pasieina o le teuteunga o le whaavae lea ma le lua vai tolu na lai o na maua le numera. Le ngata I le fionga le whongftalai, ai whapena fo I le sunga a maulolo, tā vita amosa. E ave e sea o mai aia, ia pili ia e tolu na au mai. Pili o whalua maswafa. Male manatu o le a lua ulu o le whaamsinonga. E ese matu matila le whaamsinonga whanua maswafa. Ese le whaamsinonga mawulunga o soninga tula fono. O le apili na tuu e ave I le ofisa whaamsinonga whanua maswafa. Wane, nea o matua wha solo muli. Awa, o tua patatua pe ana wha ngā pili ia tolu. Se manu o tau sila. E le mawhai fo'i o na wha a o penga ina. Pe wha tōtonga. Pe wha tangata ina. Se wha amsinonga e tū matila. Le mwhai. Le maunanga tai whai e. Ai, o le a unga o mea mata ngā e ono tutupu mai ai. O le masa o le toto. O le toila langa mai o I unga o wha amsinonga. Ua tai fia se lautausanga. Ua oi le ele. Ma whai ilangi le turi ngā sia. A mātua ma e na lo tea mata upuia. Toi tu watu ai male avanua. I isi tangata whai mea leanga. Ua lewa na fau. I mea sina isi ainga. O whanua maswafa. E toi tuu mai ai se latou talipo o se latou challenge. I mata upuia ua umona ta oto I langatonu. Ia. Whawhetai I le atua. Ua lima lua ia pili nei e tolu. A e liai ma lele I tua pāo I Jerusalema. Ia lata mai le a au le mea. E tā upe ma apilikia mai ai. Ia. Awa o pili nana whai. Pea no tō whaafonga o ma whaasoa ai ma le sunga ia tai ma le langi. A whele.
sunga le pali tele, le whaurulunga o whamsinonga umarea tunu. Sa whai ma le mana tunatu I mea o le atua iai ia whamsinonga ma pili ia. O le oti o le tangata. O le pauvo leo le mea oti o le tangata. O le sori e lesi o lona tua oi ma lona whanua. Ai maise foi o se ngafa o le ainga I lona swafa tāua. Le nala ia. E tāua tele le mawhawhitaia ia le tūlanga sa iai le unga na au mai a I le vasom tenei. Ia le ala o whawhonga mai lau ia la toi o fo I whaile piri. Ia o le tala e tas. Ioe, ko fo koe fula mai I le lau unko le si o. Ia, a vaila le maari. Wa longo a tala. E momoli le ea whapena fo I la tau. O loo malama lama le mata upulu le ima tala noa pea ia malama lama atiri le atu nuu. I le mea lena whainei le whongftelai. Tole, lea la utoi fo I mai nei le whongftelai. Umatua I alo whanga lava. I la tau na o mai nei matau langi. Ma fe ei fe mai ua maua. Le whongftelai le chapipi maua ma le sui whongftelai. Wane. Dale o ma nge fi. Wa ka moku ele sungale ia ave o le fi. Ai alu le sumu ki e lungo le fi. Mbole nga hako ke lo le menga le sumu nga fai. Mea le nai mo I meo tangata wa tasi le nei nea leo te fai atu. Right now, au tātou tā pena I le tālonga lea. Le tālonga lea le a tātou wanga ine ia I o le whainga pālota. Right now, Lauli is in a very confident mood. And tū le epa. Is in a panic mood. Wa vava ai atu, oka le matautia. Le quality, le tāua ma tangata mana ia lea ua a mata na momoli o e le whātua I le atua Samoa watas. A le mea lea ua whai e la wuri ia. E wa ai whaatau waa. Le mea le nā, lea sasi ai le chapipi. Le manatua I lātou. O I lātou e ata mamai o profesa o a lava o fo mai ma na paui o tangata o uina e o anga I o. E whātū ma malosi, ma manuia ai, ma pale mai le chapipi, le lau tau atua. Simple lātou ma le whaatau waa o lautou wa ailina. Ai tau na sila iai I le matua whaia ina totolo ma popo lena matua ama. Lena e le whainga palota luas fulu lusu tasi. E le tau sa I lia so whaelonga te ke ri, po o se loia, po o se whamai, po le alawa nisi ata mai, ma to mai maanga wa, es whaa lea o onga. E te sao ai te tonu o le mauta whono ma le pare mene. A whai eiso wanga wa, that's a bonus. O le bonus I le mea le na. A o le mauta whono le atunu, e sa ili ma fili tanganga I le tō whaa ma le whautanga. You don't need to have a bachelor's degree or a bachelor's of arts or a law degree or a doctor or whatever. Anyway, it is a bonus. O se bonus I le lei mo oe. Ai o le tō whā, na whau maututu ai le selefu, e tō ina mātutua o le atunu, mati nā mātutua o le atunu. O e na mua I malai le sa ili ngā tō whā. E le sa ngai whai lo tikiri ia mau whailonga. Ai te aluatu le mau ta whono e te lei loa whai se tonu. Te wha valea e te lei loa, e ke lako e kaukuri moe ai o. Ai whalongolongo I tau ina ia e whelafula whai. Ma whetu na I muni ao I le lātou tua wha. E te le mālama lama ma e le loa I la fia se mea. Ia le nalai.
Tala nala e watu walanga wa o wha longo. Nea ngā lava tangata e wha māua lulunga tiri. Mami tai mai a lātou wa onga ma. Inka kwa onga u mama whai a tātou whai longa. A lewa ai mau lalo lale nā. Ia koe kokoi whai mau ko nguku le mea. I le anga i luma. O whai la ia le whai. Kai ko lima mai ia sui le cha pipi lea. E lea i tu malo, ma lea i tu malo. Ai tā si pe ai a se sui le cha o le fast. Ia o le ali ungo le nā mea. La ai loa le lei e tu le pa la whai le tu le e pa i la wari ia. Wa tō tele o tau, wa le so le pule po ai alu. Alu le si ave se lus fulu afe, le si kama ngale la malolo, mam tapu ai mai ai. Ai alu le sui, ta se ale ai, ele ma fai. Tau fia tambo mo e ma tau fe tuli uma e tau vae fu e le tanga le tangata. Do you see where I'm coming from? This is how you present people to the front line. O tuai ngā awala i e momori ai tangata. E ai ni o lātu wanga wa amatali tonu wina. O le sui am yo tonu lea. Le sui fai mea le lei, le sui mana malama. Ioi. Le ala le nā e tā ua i tele le. Ia le mea le tātou te whāsoa le iai. Ia, tā ko wōwhoi lai. O le utou sisila iai. Ia le whemoli tai. O alo ma tama whanau o ta mali i o lava i ta mai tai o le atunu. Lea ua mo moli atu i luma o luma mea. Ia le sunga lauri al mali toa ma le lātou komiti whafoe o le whaafale tui a le whaatutua i le atua Samoa o tas. Lala le mea o tūla i mai nei. O amatoa i mausali ai ma malosi le whaatutua o le sunga lauri al mali toa. Mai lātou le whaafale tui. Let's go to the polls. Tātou wō loa I whainga palota. Very confident. Nā o whai. Whaalawi loa. Alare bele o whai. Nai tangata whai ngā ruenga holo I eit nei. Noa matan tutuli ma wha malolo, ma wha mawai tangata. Mai a lātou ngā ruenga, wha malolo mai ngā ruenga. Leanga o mua wha ailo I le whangatia le tūlanga. O le wha moe. The intention is already there and being revealed. That a person is going to run as a candidate for the Fast Party. What happens? You get sacked. You get the boot. Ia. Ia a o le tula folo lea o lo iai. Se I vanga nā ua mai a ona e le sitala alo ia o oe o le sui whaori yori o le whaipule o lea ua iai le intention. You have the intention and now you are a registered candidate to run as a member for parliament. Then, na whai whaalei la ia leo lau. O lau afo ia lau wha mawhaenga. Because at the end of the day, if you decide to become a candidate to run as a member of parliament, the law states and the policy is you have to resign. Pēwhaina o mana le stara. Alo ia ma whaalawi loa le tūlanga o le a o iai lo wha moe moe. Tā ua le nā. Ia. Wa upa pora kalame. O whaatala noa ai ia lawari ia no mai e taulangi ma whaalawi loa ia le whonga whitalai rei chapipi ma sui le whonga whitalai. Wa matua alofi ai lātou pora kalame le tala noa ina ma le whasiringia o na mataupu le aisea. E māta ngā o le luma ma le mata ma lea. Ma le māsias. Māsias.
Wa mau luma. Yo, le oso a popa. Wa nei la fele oso e popa, oso lo tutu I la lo lea. O le mafala, ia. I la lo le pomori. Yo, talo fai. Ua wha maasiasi e tuai a inga o whanau o teito o lua. O nuu o e kalesia o I tu malo a inga. Ioi. Nena, wha maasiasi e lātou ia I lātou lama. Alala utala na whai atu iau tō. O mea I e whai e mea o ta maiti. Ta maiti la iti. Ioi. O ta maiti whaalia lia mi mita vale. Nā le o, wha māwulunga. Ia ma tau whono. O le wai nei le whongwhitalai, o le wa whio mai le whongwhitalai. Le wa whio mai le sui whongwhitalai. Ala tala le atou sa vea, tālo whai. Taulangi pēa. Taulangi pēa, ma sue tupe pēa. I le mamalu ma le mamana o le nefoa. E lei wha e ina atu iai. Ma wha tau tō ina ai. E se ei I le nefoa. What an embarrassment that you guys have caused to yourselves. Self-inflicted wounds, embarrassment. Not only to yourselves, embarrassment to your wives, embarrassment to your kids, embarrassment to your families, your church, your village, your relatives, your nuclear and extended family. The village. Yeah, I have made tala tangata te no. Pai koe ki a toa lisi a inga maistanga tala por kalambe le a tau sa velo ngā Gagaifo Faiva. O whanku lao ke aka e mai le, mai o lao lo TV a le a inga le le kari e. I le au kala inga whai da wali I anga o mai e whaaria dia ma kaulangi le whonga whakalai ma sui whakalai ma sui kupe e inge. Ma o i au skari. E o I a lato por kalambe e a. Ua mā siasi. Ma mā sangia. Yeah. Mai o tātou whongwhai whae man whia pat. Alo whai, kai go ingoi. I meo kamaki. Mi mika wale. O le tau I le nā. Tau I le nā o lo tau. Wha mau o lo runga. Ma o tau whai tau wha mo. Ma o tau wa ai wha tau waa. I le mamalu o le nfo le fionga. I le whongwhitalai le sunga le papali tele. Ia la la mele la kako ngofonga maka I le show le la sauta malo e whai. It is showtime, let's go. Okay. Kala tātou e tāle pese. Wale moa sa wanoa tātou te mafutai ma le sunga ia Matt Luatua. Mai I le company. Ia pol whalapu tonga fo I advice for life. Ai, el tau el mata upule anga I le insurance. Wala au I le telefoni le ale sunga ia Matt. Oi wa manatu tau na face out policy pos insurance policy. Wala au le telefoni o lua fitu. Valu toluiva. Tasi fitu, tasi fa. O la wali ila ia lau lo whongwhikalai ma le sui whongwhikalai ma le nauri ilengo mai e whaalawi doa. O le alama e kaunga vidi nungu mele le whengi insurance la wali ia. O lo fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. O lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Sini mo le sunga ia Matt Luatua Faise appointment a luatu Matt tau te whilo ai. Ma whaasino le lei atu. Le au wala e whaatino ai. Le whaatala noanga. O le a whaia se policy. Ina ia pui ai lo soifua. Whatalo whapitoa lawa I lunga o le tātou apia fōlinga. Our Facebook page and also our YouTube channel. Please share it on Facebook. Share it on YouTube channel. Leave me a comment. Press the like button.
share our program, or even subscribe to it. You don't want to miss out all the fun parts to make you understand and be happy and enjoy the real meaning of being able to express yourselves, and also learning a little bit more every day about the Constitution of Samoa, the 3 branches of government. Le tāua ia ai maise o tonu o le paramene o le kapeneta ia ma whaamsinonga. Tāua tele le tātou whasoa i whaenga nei. Ia maua i fo i male aka. Ia rea sa o ia JS se uri ali. Ia wale koe loa la wali i ngā mama. Ia wale toi mama ngā le o ai wha o ngā le ngoa o le tofi. Whong ftalai mara sui whong ftalai. E su e tupe mea nā li mama. Wali loa mama siasi. Talo whai ta ino le pe a whai la o le sa wali ane ile. Ise pāo sa waka. A o tali e ma ua tilo fia fo i tangata. Wai lauri i. O whea ale me laumanu i a mao ane ai. Sa wali wai loa e tangata. Ta ino le fia papa i le tofi. E le i wha uina i ai ma wha tau tō le tofi. Le nā, mea le nā e tupu. Lea ua whaali le fina ngalo ma lea mi o tonu wa lea tua. Ona e mamala ma mamana le na fōa lea. Sa se e ai, lea ua toi se e ai, ma wha mausa li, ma wha mautū, vai o le na fōwhia. Ia, manusi anga fō i le nā alo i ai. Ile, na fōa, o le whonga whetalai. Nā tātou wō, e tāle pese lea, ai se isa ili se avanoa, tala noa tuai, ile tamai tai. O ati o whea oe, ia le ai, o le tātou o meka kās, ile te lei titi o lei tū lai lima. E pese, e whawhetai e tuai i ngā luenga le leisa au tō whaatino le lei aso a ongo whea ngai ma ngā luenga mo tō Faiva alo whilima, wha ma lo le on sain. Masanga la lili ese maili se unga tu ile lima tu ile tula mala tula sio mafo fonga wa ule tamba maya tua o tele mana o so tu mua pa wa le so fo tua sa we o ta va se lua so ole ngafa maya na mua o le mali to mali tu ya tua feta wile fola o ta va o tele si se matala langa ine ise ngie o ise afiafi a o no fu ma fatali tali fatali ton o le matamatangi maya tu mwa ta ile sami yo Tiny uma it's really my my tala no my but see you live right that you lo fai it's if uma tala no ala beina o
le le oyo sa nganga le songa olisi au tautonga le maaso ama le maamora e popula I mafofonga e Faiva vaulo walofa le pese le neimo o lau pele te tausi mafa pele pele yoe Sunga girl o te alofa ya te oe Inai au tala malie Sunga etele faingo fie O au upu Evalea fo imale ulu La o girl la valea O tile to e fa ama amulu Tani uma eti vili maya Ma etala no mai Masi o leo vai vai E ulu ilo ufai ai Eti fao uma tala no ala Beina o lava O te ata aua sola e se va bene. Sei tu mia zio, viola vale. Assaune la pusi, le umano te tuni, e va a tamo e oe, il tau fusi. E ale na, le mea le na e whai le pusi e a oi le isungu le na sau whai le mea le ulu le whi. Le mea le o ia la wari ia wai le toi umale.
E langa pea i ai ma avea ma bea tātou te tali e ai i ai. Se ia i loa ai pea tangata nei o lātou winga o le va ai maulalo ma le whātau vaa i isi tangata. Ma le lātou whaunga, tō na mea lea, o le mea lea tau le. O le whau malo, treason, le tau mawhai e ta lepe le palemene. Ai amata mai i ele no fō le palemene, e whaatau teia le whono le palemene. Wanila, ile na. O ta motu le tungale ia ave le whi. Ai o soli i sumuti ti e lunga lulu le whi, e mawhai ila na. Nana nia wha le tonu. E rawa whai lunga lulu po, le sia ni i nere mea. Talo whai po fif. Sa wali wholo se meo ke wawa i ai. Alo, ala au whonf kalai, mara au sui whonf talai. Kama au tua inga skalinga stele e loa ila i lea. Le mea le mata ngā, ma le māsiasi, o le fia pai. Fia pule. E le whaila wai loa i e fia me. E matua vai tele, lana whaato whala inga. Nā lai o na tū lei matongi o. Ngau i waulu na fua, ai whiato whai, la lafo i o. E atu lepa. E tangata muri a le te tau na ngā i e au maisana whautuanga po sana whaamatalanga le mele. Ale ua wala au i e. Sau e waku i ala kofi lele. Awa, o le whai ungo o le vai aso le nei mātou tala loa fo i mauso mai Samoa. Le winga le to ina le whaano noa ma le whai o tala leanga. I le whaamasinonga, ma le whaamasino mawalonga. This is purely contempt of court again. Of course. Lala ma walewe. Whainga ale chapipi ma tu le panga fa amasu avel famsnong ala mere fi ta tu fast e ta tau fo yo no auto mana tu natu ile tele o nisi ma ta apu e tau na tu ina tu ai e faima i se tali al famsnong e mapo ma mau popo fa talo fa tu ya mac ma vainga na lo fo i ma ta yo palolo feao muri anga o mataua nonu whapea foi le whianga whamui nā ula ula whaftai le mafuta mai ia whamai reisi le whamai te losa whea whaftai te lea pei o e te i ite ma e vavalo peisi a itu ma sao lau matenga ma upu e te sao noa iai o leo o matua matu tali tonu lava e mea sa e saunoa mai ai, ma ave iei ma fufonga, ua mātou marama lama tiri ai. Waita, lei a taua, tālofa lava, John, sau, tālofa māloso i whamwia, tai le mafuta mai le tātou polokalame, Francis K. Pule, o fitu tupo. Na mai eso, ia sene, ke kau whaariri se sa vea, yeah, lena, alo va tai share our program. I want to tell you to share. Mama la mai tangata. You mama la mai tangata. Ya ma talie fo Taibi mo le nei. Wa ma tua I tali tolu ai la uli ma le vaenga. Tato wo e fail palota. Why? He is confident with the people around him and the support that is rendered to him and fast party all around the country and the world, especially here in New Zealand and Australia. Na ua se teimi mo lea mantua fo ele mana ola uli va faise palota. Ona o le alofa ele o lava se paketi ma se tupe e whaatino i whaitau miliona. Tolu, ele I lava tā pena mai ai. Awa o stasi nao whawhitau le tūla I mai nei. Ile ofisa o whainga palota.
Wa te tala apia, te tala sale longa, te tala isi no whanga. Ai le ini tangata e o atu e le stala o lātou swafa. Wa te tala atu le tae au i le iwa, e o lava i le iwa i le po o lo ngā lulua pēr tangata. Al wha lawe le na. Wa tau le o atu ni tangata. E le si tala o lātou swafa mō le palota. I wonder why. Ale teimi le nei, wau tō si sila mai. O ama tuato o tele lava sui lau o momori. Yo, wa tā pena. Wa loto malosi ma ua iei le whaatua tuanga ale sunga lauri ale mari atoa. Tātou talia loa i lātou o mai matu mai o lātou tau au. Ofo ina mai do lātou angava amalo lātou to mai mo lātou langolango. Le stala lola i leo tangata. Ina ia lava fo le tāpenanga. Awa lava nei tu ua lau tau matala langa sa masan le whai si. Sa vavadi dela. Anga i tu malo manu umafio anga. Au malu mai manong i lolo. Le tō whā te tala le tulu. E fatu ai masui au tau ula malo tau titi e wā se na vatau wa le atunu. Le manifesto. Ia, tātou o mai i le mata upo le polo keti o le miliona. Tua mai mau le taimi ta te whaalongo ai. Ma whaamanongi le anga le ea pe a ma wawa tangata nei matala no so o i le polo keti. Le polo keti tā ua o mwhai ai. O na whaia le sua vai mama i isi nu uma isi awhioanga. Ea, ele i o atua ni tupe i o tau lima. A o se miliona mua foi. Ele a lava e whea vea i tala. Ma wha aleanga lava le nā polo keti. A o lea mori mau lava ia whaipule o le tiau pipi la tau ia pe o lau tafi mai satu pai temlo na i tu malo. O se polo keti tā ua tele. Whātāwa ina ai a tina e mō tina. Le mātou sua vai ua oma na whai. Le tali ngalu lelo ua oma na whai. A wala ngā lue ua oma na whai. Ne whau o toi saini lesi lātou fitu se lau. Valu se lau. Fitu se lau awhi. Yo. Fia i tu malo maua lātou fitu se lau awhi. Tolu sfulu malatasi i tu malo. Ai fa solo tu lava. O ani swinga o iai le poloketi. E te tau, maala ngā te tau, mamanui ai. Mole anga ilu mawhai, lan me le whai ai. Le amatanga le poloketi, it is a pilot program, project, a pilot project. So nothing is perfect right from the start until the end of the project. The implementation, o le whaanga i o inia o le porkarame. Ele ato toa. Ele mawhai o le nofo ai. Ai le whaatino loa. O lona whaatinonga e loa atu ai. Nisi vaenga e te tau o na whaalaleia. Improvements and moving forward. Yeah. Tele me. Nā lauri ia fe eima whita i le o ato lato tupe. Ono lea. Ono le leo su start. I whainga wha vai. Wa umana tu inatu. Ma ia toi wha fo i Maili City ma mai au tau li poti. Ina ua umana wha o ngā stupe. Lem whai lava. Tātou wō. Ia tātou musika. Ia. Ai si wha. Tani le tātou malo.
na pawale na le maua la le me maua la wali I ole au fia fong te lai mala soi fong te ole o ma le povile me a talo vatu man va lo to sia de ri pule o le chato fa le ta vale le omega cars ba lo soi fong ria ba lo fo le nga lu le yaso ya se fo manuia nganga fi nga pa kai fo mo ne no mo ni lau pasalo fa tuena sunga po la pionga le ya to po to tai po to po kalame ole nanga fo Faiva yo ile ni tulanga le fiafia fa malo to tu fa malo fo po mo mia le ya to fa tai ya ole vi inga la le tua ole fo o tato tu la lata ile nganga fo Faiva mo le ngoto atu fo yo le la ya se taimi mave mai le pongisa ya ole tato te ngadu due malo le ngalue la mai lo waso ya me se fo ile tala noanga ma le tunu o auto va atu ya tulanga la so e fa si ala ba na fa peta ele li ne foto e mo le ba no ta to porta vale ya ali tu te silina to fifia ile ya to ya uma aso uma sui la vai lau ia lau skype ila mai lau no fo vai loa vai pa ponga anga Samoa ele por kalame le nganga I Faiva nganga ifo Faiva ia lava fa tai yo ta wa tele le mele le presentation ia matango feel presenting yourself to the audience tai lava you need to buy in from the audience ia lava yeah. Awai fa sa la le tala le se ko kai lalo ale mo ne manesa ana ole tala foi le alo ta mai chao ia ile lo tangata to tonu oi ia ana ile tangata la me ele ke wila pa fo abu poli fitele ton ia to tonu le tu ana filosofia to tonu ale ba inga tangata na to ia matango fie selulo ia mo moi pe wala ko inga tali ko fea le me fea dua ngo fo le selu holo le tua kanga talo fai na no so da se I por selu ia para u ka be solo ia tulanga na talanga le maulanga so tamai tau ia le leia la presentation du mo tangata tulunga na po fea la tonu le kalisia ia le leo la e fai lotu tulanga pa me te fea ia la e mama e lo batanga foi se tangata foi le tulanga ese fo ili soi wanga la ia e mo ia ele ni tupe i me ala pele lo tangata tu sape ai de ola fia ola au le lei ola fia ola u moto le la ola fia ma ia ola teu wa fo ia le fa peo o tato te sanga I matangata ia so ba sa fai fo la por kalame I le vai aso no se I vai atu nei e loa tangata pa au o le teime tautala o lātou la o mea umalana e whai e fo I le whai unga tangata e winga isi tangata o whamasino e whamasino a tangata lātou I teime uma ia I tātou pe tātou te whape aina o le tua e whai le whamasino ngā mi o tonu le na ia ngā o tonu rātou e whai le tua whamasino ngā tonu papura to ia le vai ngala tangata man nei se fuanga le ato ali lava sa o le sa o ia la se tala mana ia le ta por kalambe male ulu wa ili poti o le ia so fua ia rafo I faso betung sia te temi o sola male sunga baile malu por kalambe malu taiau yo o fa taila ba tong sia pa ia mo lungo le tu no fa ingo to alo me ka kanso to lua 99 pa moni na la sto nai bo atu la bala ta ia feta la mala ta ia fe lima se la ta la le fi mo mo yo fa taila la to sia il mamalu la tinu e ala foi la ile fo I fa taila foi la pulenga le radio Samoa ia wa radio Samoa por si fonga Samoa se lima I batolu ambo ia wala wilo ile an malu la tinu tu fi fa le nikelope il to tu fa ta ba ta tu fa ta vale ai tala na mo vi en la toia matongo fi le so ya fi le mu le so la toia ngai ngata tes mai e yo e ponga ale por la ta na chista sko to mari ya mai le to tanu mai sanila con calante ma abele la ta vale ni tu la le fi ya tu la nga fa pe ta fi te ita le ya to yo
ia tani sapaia po ai lava sumai ma tala mai ao pe a fio mai fo ia o fa pena e tani lava la mata fia le atawa alo fa tai awa fo ye o tala basani la le tino e uri e muli fo ni foli a o le oli a o le lau mata fia lava e fa sanga ia ma le tino ma fa ngo fia ai ia maftanga a beso so ta inga o le ala te mi o le a tapuni ai ma fa muta le o nanga ni e fiafi ia bato ia na kale ma me le ba le ongo la tu isi me fale la to ia io le tu la ono ala le tu sa matalanga to ato misia le ya tawa io al me la wa fionga po mo lo manto ba no po le ni tu la le fiafi ia ki tali tonu fo ila to ia o tau le moto malawa le tele o sao le moto o le fo le malu le tinu o mai a Faiva lo filima ne yanso io e fi au manga luenga e mi sipia o ngal fana ia wala si mani o ainga au tatu sa ili malo ai pinga ne foi tonu foi e kalesia fatal fa toi tung sia leva tele va mal fala lo sa mu fa malo folo mania ia o te tonu foi tung sia wa lau sia fi for to tele mamalu le atinu ia fa sa longa masani lava falta balim fa sa longa pala milo business ia so se la sene telia io foi a leni la sene io il passport non fai fa ngale passport poi elo tal sanga trade in welcome any trade in fai no pangalo trade in mai la ruta volta vale e fai foi na matura cash to a pama pema na biel se leni do gima io au eu tava lá to e tele tava le fai la fi filinga pe su mai matala mai au tele tava le mana tua sa mo o tongi sia e mo al fa so tongi sia ele a fo ile me kau finance tava tele ta uli tu langa le adi e tinga fa no malu le tu e silia to le ke sia tongi sia e to tu mule tangata mai lo fisa ele pai e tava le te dia fo tonga tongi sia ia wa ia le temi e beri lo tangata pento su matala mai su matala mai au pai matala sanga talia matala sanga le se me tu ai e po le tal sanga pe tu langa ia Samoa na la stile ki ko mamal to tele mamal la tu la fa so ti alto me la ta la ta ngoto tong se me la ta financial la to fa mala malamba le me ala nga tupe o me tonga foi fa ikiti ai bank statement tu langa ia o le foi puipuinga o lo swafa mana tu Samoa le la fa ma sa fa matala tu isi falta vale yo e para tua inquiry lo que inquiry le se me ta tupe me ta long eu come que a Lucia point o credit profile o le tele ala o inquiry fai su se faltava di che la tele faltava le tamo fai la che faltava le aua nei fai se inquiry a tapa mai au famonga awa te longa lava o e fina ngalo iai ia ona fa faila ia fa tuanga nga tu se fa tuanga tu se fa terminate tongsia e manu tongsia ile penga ile manu seia io e upol tatuati no io e ma tayo na e tu mo ni ma fo le lei tu mo tu le tonu ai e tu tali mai ya de mo wala manu e fa tongsia tal sanga pa tonu ne ia mo se ta vale ni si tulanga sa mo ti fa silei de tele tava le te suma tal mai au e fa ila pikiringa piki apu o bands as si sila ma vitu tu va fa ka ko vento tonu me nei mai o si ia tulanga nga fa pena amo sumai matala mai au ile lu se lau kemeni strike ni papa tu po man ka fo ta we nisi ya na fo ta to le 9 e bili man ta to le 9 ole oiva lua fitu lima balu te situa oiva lua fitu lima balu te situa la te tonta de ai ole o lua tasi pa fitu ono lima fa tasi o lua tasi pa fitu ono lima fa tasi famiglia tele tu fai bolo fimo tu ne pe pile ya tawa tai mo se ngalo ya wa la bo tu tau ave le tau tu ino ta to tu amo te nei man yelo fa so Samoa pato pampa so ituale ya tawa fa tele lava ya mria fo I Faiva toe fa so fuia mo te nei ya le na te lenga tong sia Pio Wilson maltato fa le tavale Omega Cars e te maua ile tuatu si lua se lau Cavendish Drive I papa toe manukau ya ma le telefoni fa va ile da ale a fionga le pule o lua tasi fa fituono lima fantasi o lua tasi fa fituono lima fantasi ia pol numero fo ile ofisa o iva lua fitu lima valu tasi lua la tatu wo momoli oil to fale ile vi ile o le afio anga ho fasi to outa
Ia, whaatalo whātua I fōi e le fionga I le teitei whono. Le teitei whono o le whono fōfautua mamalu o Samoa lo taputapu ai mai. Le fionga ia to filau Ted Stanley. Ia whapea fōi le fionga I le tamaita ia fuatino. Ia po le fionga fōi e le tamaita ia Queen Poto. Ia, male. Asi singa fo I New Zealand ma ukilani I le nei vai teimi o le tausanga. Ai, na nei si pa le la manga o na vai tau.
rubber band man. Tryna let me holler at you, you so hot, 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 hot. You think I'll be hollering if you not. I'm king of the town, you can take a look around, Teddy been around. You've been looking for a love like mine, you were only lola. Oh, now when you pass me by, the truth I got a feeling. You're the perfect one for me, la upele, and I really need it. If you wanna know what's on my mind, girl, I don't wanna say goodbye. Girl, I never wanna see you walk out of my life. My love will break in two without you saying it by my side. You meant the world so much to me, that's Naira. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Alo e whaafonga pēr le tautua mo oe le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, se furulima iwa tolu a mo i au kilani. Ia male i a taua sa vea i le nei fo i a songa fua. O le aso whaatutu ngata. O lea lava ua tātou. Tau nuu mai i le afa o le lima o le nei o fiafi. Ia male wha moe. Alo o manuia oe mga ruenga sa whenga iei le nei aso. Ia le afa ua tātou. Sa uni o le whare. Tate o ala e mo moli oe. Le tau whale. A o le awhiawhi nei. Ia le afa ua e mai Faiva o tau tai o le ngātai whale. Wha malo atu. Fui awa. Ia wha pia fui ia le sunga atu yoti. Ma le whale tua. Ia le ua e le Faiva. E fia tau mawhama. E fia tau samila. E se snapper malauli ka wai felesi lava de teimili nei. La ua erne le Faiva i mangele. Wala au sa o lava ia le tautai. O lua tasi tolu iwa. Lua fitu tolu vadu. Toi tanga vana sau pengi. Se me fai, se vai su ale toi. Inumale o le matua nei le fiafi. O lua tasi tolu iwa. Lua fitu tolu vadu. Toi alwakulu ngumela. O lua tasi tolu, iwa lua fitu, tolu valu. Ia, le na, kana au iai, vioti, o lea ua longo mai, le atou se vea, o lea ua faa e Faiva, o le ngātri whale. Ia, e fia le tau, ma ua le pusai a se lau tā la, le pusai a lua se lau tā la, ma whaifo in wha tau, taitasi, o le makua alau wi a mere i le na ta ua le na o Faiva ia mana tua le ia seisi tau mawhaisili on te tau mo le tino le tangata o le ia mare sami o le ia mai moana na le toa la ule tangata wha mori sa veto ia mai tasi ale numera le tuyoti o le tautai o le o lua tasi tolu wiva lua fitu tolu vanu. Ia, pa malo ia tau tai o le ngātai whale, aftai le tua o leua whaifo. Ia, ma whaifo nua. Ia, ele ise mea o whale tonu. Lo o malutia lo tau soifua i le ngātai whale. Ia, o ngā sami lo loto sa au tau tof si aile li titai. Ia, ma lo whai o le whaiva. Vai sei o le fiafi. Patalo whai se o tō fine ia Fuatilo Josefa. Alole se fomria fa pena fo il tatu tama ya masoe tauli Josefa ya fa per fo i le tuafine ya Fuatilo le uso ya vai singano ia mole tatu ai ngoro fa fonga me wa te do e le kai misi le olo le TV ke le screen la wanga mal papa o speaker vai mo avel to i le fa te fao Andrew Fonga malolo so ifomuluia Tessa Wong auto umalavalo mafuta mai lunga le tatou Facebook page, share our program and also on our YouTube channel. O ale mau polonga le upena o nasa talo falava malolo so ifomuluia o fuatanga malo fambai ia vai nei na o langa tangata le ua whailunga le upenga ta whailang. Talu ai le awari ia.
Ka mai ki whaalia lia mika vale ia le ngau mai ngi taulangi ia le whong of the line, mara sui whong of the line. Tātou whaatalitali po lan me leo le awhai nei e le whionga le whong of the line. I lana toi le fo i mai i le mga ta whono ma le pāne mene. Ma lona malo si anga ato atoa ua iei nei. La lana me le la awhai nei a fia me ma le toa ono fo i lea. Wal fasili la leo tūlai mai. Le a se whai unga o le a whaia. E le whafonga wheta lai le teimi e toi ta liu mai ei le mota e le asa luas fun ma le fitu o le masina le nei. E leo toi mau. Toi se fulu lima aso. O iai. A o afo ini mea o le a tūlai mai i whaamsinonga i o lo loma nei. A o le mata upu le whaamsinonga leo le apiri e winga le mata upu le whongta lai. A leo ufai atu sao lama. Mai maunga le kaimi. Ia kufoi koe koko mai ingu inga. Ia o leo ua umana whai le whai unga le whaamsinonga. Mawalunga. Ia o le tali fo le na. E whai le apiri. Ia matoi aloi matupe tutongi ai. Ua lisi nā vaenga tā ua tele ona o le whaatulangana lava la tau ia o le matanga alwenga o whaamsinonga whanua maswafa. Pa whapena foi ma le whaamsinonga o tālu sanga apili. Ia mana tua e tai whaalua i le tausanga o na se ei le whaamsinonga o tālu sanga toi ilo po o tālu sanga apili. O le o ngā tutonu o le tausanga. Ia ma le whai unga o le tausanga. A whaila e o atu iai, ai whaile e pili. O lea lava ua wha ngā solo lava ia ngā ruenga la tō walanga. Lea ua pāsia. Ua pāsia le tū la whauna. E lea mwhaifo la ona tāu fia. Lea ua whaasa lau alo ia e le fionga. I le i pule. Pule City. Le sunga i le papari tele taima le langi John Afele. Ua ngā ioi. E silia se lau mata upu na whaulu atu. Ai leanga o lena iai le mea ta o le interim injunction a le whaamsinonga mawalunga. E tau fi ai ngā ruenga a le whono. Se i whai mua mua le mata upu lea. E le palota a le fionga le whongftalai. Lea la ua pasia le tula whono. Ia po alawa la ngā ruenga ia le whaamsinonga o pili maisi mata upu ia. Ai ua wha wau. Ona whaatino matango fia mata upu ia e se lia le se lau mata upu o whaur watu. Ia lea nganga fia le na. Whaafetai i le atua. Ua whaasolo muli i tua pili na e tolu una tūsia. Ma au mai ei le nganga o le winga vale valera. Ona o whiusua inga a mātua vale valea. Whanau mai ei ma le pepe e vale valea. Pepe la leo lea. Le whaamsinoka. Tula folo. Langa foi e yaile agenda. The people that wrote this piece of legislation, they have an agenda behind it. And what's the agenda? Ala tau mea whaalido lilo lea ma tau pule pulenga mai tua o pili nei e tolu. E le. E masa ahile toto le tangata. Yo. E te tupu mai ei pe whea e whewaiwai i nuu ma ainga. Ioi, o i tū pai. E toi la langa mai ei le tele o mea ua umana whai ei unga whaamsinonga. Ma ua whai fo i le ele ma whai ilangi le tuli ngā sia a i la tōnu na whaamsanga i ma whaamsinonga nei. Ala la mera aku koe o ko eli mai e ponga iwi o ngā ngaka o oma kakangu iri mamate. Tu lau le whaafonga le tunu. E whai ei le mataupu. Toi la langa i le vevesi. Pisa. Te tawai. Le ala fo le nā o le tūla i lunga o le sunga i amaulolo. Ma au i o i le itu o le malo. Ina ia pāsia. Le toi fo i mai o le whaamsinonga whanua masua whai lalo o le whaamalumalunga. Le whaamsino sili. Ma le whaamsinonga mawalunga o sori ngā tūla whono. I think it was brilliant. And I said it exactly how it was pronounced and announced by the Chief Justice.
Ia. Malo JS Yuli, Yali, Kenneth, ia, whapea foi. Ia mai tala Kenneth whaftai mo le polo kalame. Wata mala mai loa, le mea tonu ma le mea mio tonu. Ia, o inosia fatumiti, talofa lava, malo se fomanuia, Ioane Simeti, ia, whapea foi polonga leupena unasa. Amelia whamoana talofa lava, ia te oe le whailautusi o le tātou autustusi. Gavin, talofa lava e timani, pātolo o whingota, malo le saifomanuia, ia, share tātou polkalame matufa atu. Ratami Fatidua, watching you from Medford in Oregon State, talofai. Oile matamata mai Melbourne. Yeah, Patolo, talofa Patolo, watching you from Melbourne, Victoria. Tele uto mai atunu mamau. MJ Maxwell, greetings and happy Mother's Day from Hawaii. Yeah, le mea ngā ole urukakanki. Ngā lea. We talo fai o la tala le na fai atu le sto na e mana malamba le lei ai o le fa longo mai fo e lo le tu le pa o le sa o upu ia o te tala no atu ai wala fo da alu fa fati o lo fai le toina ona o lai sila fia le toina pena te le sila fia fo. He is being used by these people around him. Yoe, lana lava ia whaafaletui. Lato whaongaina stoina. Used and abused stoina. Whatu fo, o le taalonga le whai la uri ia. O le taalonga la kapi ngā le tako ale mea le whai e tu lepa. Tapu e tangata. Aisea, ono o le pui puinga o le vaenga lea. Ai le ai masaisi e whai se whatu, ma se ate. Na te whai ai se whaatununga, na te whai ai se whautuanga ma se tua lalo. Le lei ma le tāua mo le toiena. At some point, you can see him, he gets confused. Ioe, e mo I ini matos toiena, ma pupuni whapenei, ma tau ma whai, ma punou, tau mafo whause me whai lauri. Tala sa ole na e foi lava la I le fa pe mai ya awala mela I nei tua I feita I si vaenga le chapipi e le vaenga na lango ina le toi aveo tu le epa matai tai ale vaenga fa fai ina o mai ale fai unga ale vaenga ale fa fa le tui yo e o foi ala wo foi e pala yo e no foi ia ina mangata ina lana tau mawhainga ele mawhai ona se atu mai lona tulanga se ia avea matita a le fo o lau manu ia le fato a fa mamalu nei la I suia o le teita I o tule epa o le mawhai ai ele to tele e ei tangata na lato mali lia le tau ona toe teita il joina. Ale vo lau mulu ia. De la o fa malu nei ia le tulanga o le teita imre sui teita. Ale vo tau fa longo atu. O lau mulu ia mai le ingo le sui teita. I se si vaenga fa fai o le anga ia. Ele lola po le te mi anga isi ai. Yoe, o le fetu ia fai o apoa me ia fai. Ele nga te tonu I fa pena foi o ia la uli o lo tau sold out. Le tele o sui fou le ua o mai o foi na mai o lato tangata. Ina ia tā momo e lalo le fa malu. Ale fa tuatua le tua sa mo o tas. Oka e. Lalo foi na o le malosi o loto la uli te mine nei fa pe mai ai. People, we're ready to go to the polls. Tātou wōlo e whainwhainga palota mana tū foi. Tā le mana o hala ulu e whaise whainga palota lata mai. A snap election or even to call an early election. Ele mana o ai.
A wafo e le ta pena le ofiso whainga panot. Le tai au o le afa. I la tau o tauna le stala ato le tunu. Le fai o tatala o la tau ofisa ma vaenga tu tolu e anga i tangata. Ai rein tangata e o ye. Ai le o wha marosia fo i lale tūlanga o le sala tupe e lua awhetala. Ma le sala e se lautala. O le stala ma le palota. Sisila ye. A whaila o le tua ngā mea lea le tātou te o iai. Iona whapena fo lea o na tolo tua ia lea. Ma umi ai le taimi. O wha au au pea o na pū lea le malo. Is a minority government. O le tala nina. Tātou mata o leo lau manu ia. Le iai o se pati fau o whaingoina o le lanu mea mata po le green. Te lei whalongo tua i sesi o tala noa le mata apulea. A leo mua o vātu e lunga. A le fo lau o ta ua mai whapea. Wa nga i malaba iai i le vai ngā whia me ma le tō lima lea. E o e whau mai le pati lea. Wa whaingoina nei o le green party. E na i e le fo i lau vea. E le salo vea. A wao tangata umalai i nai le green party. Me lewa se e fo i e ma whia me. O uso fo i mo utua whawhine e wāwala lata tele le mātou mawhitanga. E tu salo fo i la pe wāla whunga tia o le si vāenga o le fast leifia mea ma le si vāenga o le fast o lo i lauri. E le ave e sea mata le pea ilo mātou vānu nofo le lei mai lātou o lo iai leisi tū ma leisi tū. O le whaingala nao le tālonga. You don't want to politicize the 10%. Ne mea lana sa umai fau ian. Tātou tala doa i fo i lea so tōna i na mawhai atu nei le tātou tāno awa. Le te tau ai ona toi tanga insilisila le pāle mene ini te unga. Ia lata mai lea au. I le mea apilitia mai ai le 10% lea. Pisa ai nei. O le whaingo fie ia. O le whaingo fie ia. O la matua i sa o le leila uli. O le 10%. Matangata umalawa e malamalama i tu la fono o le matematika. Ai malamalama. Ma ua matua whapongi sa ai. Ma o ole ai mawhauwhanga o le tupu langa. Lalo vawa Samoa. Ma ua whai tātou ma mea ula. Aisi e tunu o lalang. We have become a laughing stock and a laughing matter to all other countries of the world when they hear this, that we do not understand the most basic fundamental rule of law of mathematics. Of division. And the decimals that we are in now. E me o vai ngā mea, matasi male ia le tātou te talanoa i nei. O le 10% o 5 male tasi. O le 5 tesi male tasi. O le tesi male lale nā. I le taitai ia e au i lunga o le 5 tesi male 5 e mawhai ai o na wha atoa loa. Round up to the next whole number. Tu sa uolo ai. O lele i o lunga le. 5 tesi male 5. Ana 5 tesi male 5 ua ufai atu. Tonu ua tauna round up to the nearest whole number, which is 6. A o le tesi male tasi. E round down. A le whai ngofia ia. A whai o le tātou talanoa. I mea ola matangata ola. O le whai ngofia. O le nā lava tesi maletasi. 5 tesi maletasi. Whai ngofia o na whapa u ese. Le taitai au o ilunga le 5 tesi male 5. E mawhai ai o na qualify e whao ngā. Sa numera ato toa.
pei o le ono. Ana ave esel tesi male le na, tātou maua le whainu mea le lima. O lea lava whai e lava. Nā o watu le mea tauna sila iai, ia le panemene. Tia i le nā se 40%. O tina tamai tai e tau wā mai e tai tutusa lava ma le mea, o lo tau wā mai ai nei, le itu pā o li I matane, mata maloloa. Same equal playing level field. Tātou o mai whaatasi tono al mautawhanu ma le paramene, le ai nisi whainga whaapitoa mō tina, mata mai tai. Tātou tutusa o mai le mea leo le feelinga and the entitlement to become a member of parliament. Ea, e ke mari e ngā mea. Anga o whaile mea le nā, e lau fionga le whonga talai mo o tau lau whaitu la whono. O lewa na while e mū Samoa. Ia mana tua le upo le nare o matua I nei. Ia lo tea I te tono le mauta whono ma le paramene. Ave ese le nā se 40%. O mea whaapipi I ma mea ua lai o na le vesi ma ngasu le mea atoa. Lei tu wala sa kai o ulukini talo fa malo se fun via esa o tau tato o fai palota dal me to pole na o matua ma die le loto lauri tato o fai le palota le pai sani tu le funga watching you from Sydney Australia talo fa malo se fun via va tele ma futu mai Amelia fa moana Whapena fo I lo to whina po e aingali I leo tele, ta alo whatu, ia whapena fo I aso alo whapale, mauto umalo e o stadia. Ia o Keiti Avito, Kapeli Mikaele, ta alo whalava, alo le soi whopanuia, whamai alo whatu I o ule mata atu mai papai puleia, ta alo whae. Alo fatiai, talo falava, lui kunwa yu, alo le sai fumanuia, tufa le tato por kalame, sia, boi henga, talo fai. Happy Mother's Day, Grandma, oile, whakatawele, ai olu tinaos, mai tailea, whini maua, alo le sai fumanuia, o Amelia, whapefo ia sina leo, a talo fatu, ia tau uma. Ia pa anga totino ale si ufongo Samoa, le radio Samoa, su limba I vitolu a moia kilani. Lesi leo mata upu e ta ua tele. Ile whaatulunga ino le tātou whaamsinonga. Mai whaamsinonga whai tu malo se io oi whaamsinonga. O whanua ma suafa, whaamsinonga mawalunga ma whaamsinonga. O tālu sanga toi apili pa tālu sanga toi ilo. O lea lava e o mai ia lo ia ma whaamasino mai whafu. Whatasi ele ma se whaamasino si nia se tasi e to tonu o lea tunu. E se ei I so se teimi e lo tea ini manta upu ua ave I lunga I le tālu sanga apili. A wata se mea ua talawhia ngai lea vaenga. Ele au mai a pea o ni whaamasino mai whafo e whaatino ina a pili. E ai me tā uai, mua, transparency, nono winga, e au mai e papalangi ia se vaenga tā ua, male mana o mia. Ina I ati le vaai I le mala malama I le tula fono, lea olo whai ai ni fi naunga wha le tula fono I se mata upu whapitoa. Lua, e atangia mai ai. E le ai lava maseisi o nisi o tama whanau o lea tunu.
E au leanga vaa e avea ai mani wha masino lātou te wha matalaina lava I tātou. La tātou tū la whono tū mau. Pa ole Constitution. The supreme law. Mō Samoa atoa. Wape ele melna la yona yele popolenga. Male mafau fau fau lea. Wa tusi e tātou le tātou whabai. Ona maila ia o istangata o mai si pela ma wha malama mai. Wha winga mai. Ia I tātou lava, lo tātou lava whabai. Ma whinaunga wha le tula whono. Ua le o ia I se malama anga. O nisi o whamasino. Ma lo ia. A Samoa. Ia. Ai tā ua pēr. Le whaatulangana le wā. E le aisesi mea ma whai o le tātou sulu iai. E le aisesi mea e ma whai o le tātou a apa iai. Lea la o sila mai le atunu. O tātou o au mailo ia ma mai wha masino. E whai a ma tātou ma tā upu. Ma lau whali I tātou whinaunga, wha le tula whono, e a whia I lo tātou whawai. Our written constitution is affected. And these palangis, we bring them to the country to interpret our own written constitution. O mea lai whai e whaamasino I nei. Ao mai ata masa sa olna. Ia tātou whaamsino Samoa. Ai au atu palangi nei, atu toi ta lepe uma mena. Nā la le fua ia le atunu I le vaenga le. A mai leo. A wafo leo a mai lo ia, ma mai whaamsino mai whafu. Ai a whea tu e mai ni leo fau e whaapitoa, lo lātou to mai malama, forensic policeman. E mumusu e mai ni leo. Ai au mai whamasino ma mai ia lo ia mai whawhau mai lo te tātou mataupu ia. Ai a watu lana mataupu le ia tu au. Ai mumusu e mai leo. O lea lale tautonga sao tauna ia le mea lea. Lea le tā hua o le mataupu I le maliu. O tu au le ai fiu su e po ai le ai kunga verka vale lenga la ve ai kua. Is the Court of Appeal more important than the issue of somebody that has lost his life and we're still struggling to find the person that killed him or the driver or whoever was there? E tā watu la whamsilonga apili ia. Nai lo ole, hoti o le tamaititi a le fiusue. Ai, o le whatanga na mai ia le lo ia ma whamasino I whafue lo te amata opulei ai musu e mai leo. What is it? Where is it? Why? Atu ngā sili nai o mai tebile nei o sili e pēr le loto ma le mafau whau. I mata opulei. The Speaker has won a landmark case. As Chief Justice Satu Simativa Perese has delivered his reserved decision, and it will go down in history of Samoa. Alu tala fazolpito. Ale ta ue tulepa. A ole I whaia le whai unga a le whongaftala o le fionga le whamsinu siri. A ua umo na tā pena lana lui e toe lui ai le whai unga le ua whaia e le whamsinu siri. O lona winga. Wa lewa na iei loa. Le mea e o I ai le mata upu lea. Fua le mua tā pena e whaida pili a o le I wha leo I na mai e le fionga I le whaamsinu siri na le whaiunga.
So you see, Samoa. Me whawhau e tangata. Why would you prepared to appeal the reserved decision and it wasn't pronounced yet? I say, wa i ite whanua lalo nā te loa e se sele mata upu le fi na watuai. Nā. O mai loa I kulunga fo. O mai tā isu luna fo. O mai mauli o luna fo. Ma longo tangata. Longo mai ia te au a o le I wha leo ina. Le wha I unga le fionga le wha msinu siri. Wha leo tu loa sa vea ia tūtou. Nena. Sful pasene. Ato I whafo. Mea le nai tau na whai. O le mata upu o le lava le I whaia lava I ai ia se fuafuanga le fionga le whongwhitalai ma le komiti o tula whanu tu mau na mauta. E te tau na toi sila sila. I le tula whanu o lo o whapena o na whaongai nai le social media. Ma la whonga e whaia e whaipule o le mauta. I whafo mai o le mauta. Yo. Ina ia pui pui ai whaipule o le mauta. E re ngata I tona o le mauta, a whafo mai o le mauta. Wai leo se mea le lei. Le tu whau pēr. Le ala iona avantu le tu alalo I lau fionga wa umu whaina utala noa le mta upulu nei le fionga le whautala. Le tu whau pēr o ana whaipule o le pale mene o mai whafo ma pala lau wale I tangata ma le lafo tala leanga I tangata. E le tai au ma le taimi. E se ai le whaipule I se tangata e le ia oa uina mai e le leilo na mawhauwhau. O ina e tamo e lo ma le sui a e tia ilo na ia. Wa whasi e tangata. Ia. Le ala o na pese atu ai lava. Whai se fuafuanga. Whai se whaatataunga. Ira wari I awa. The public will lose trust and their respect for such behavior of any member of parliament. E fia tofo I ele mata upuleo tala no atuai. Mea nai leo na whai atu. Whai tete au tau upu e la lafo I tangata. I whafo mai o le parliament. You are protected with the parliamentary privilege in the parliament and in the house. The minute you step out, ia nei lola ia lea le me teo ia. Sana whai I tangata a o wina ma tangata e lava le unsai ma lava le pusa wha pale pale. Ai whailo I nai tangata ia le ta ua isi mai o no school before. Ia ngā leo luka e amaraka mo ke fua kia ile I. Kosu, te lou le whawhanga mai le tino. Langa o mataupu nei e oso I te lou whali. Atangia ai. Le le mi ngao ma le whaaloalo ma le awa. I tangata lau tele. Whano no lava I lau wawa I atu le aso na fi o tasi na nei o mata aupo le o afia uma I atu nu o lalang. Trump's tariffs le o tato uoanga I polokiki mo whai o malo, ai maisele malo telo Amerika. A wafo I lea whatoa uma le whainga palota Australia manu malo lipa. Le foi fo le tato o tunu nei. I lana whainga palota pe a mai le palota
whaai tu malo, local body elections in October, September, before our own general election for the whole of New Zealand. Lea le mea lai na iei le popolenga. Aisea, langa o tātou fui. E ai le tātou maketi i Amerika. O tātou maketi alo lau iei le kiwi fruit, o le apu, o le moli, o le pea, pa pena fo i ma le kiwi fruit, feed yours, dairy products, ano manufasi, le susu ma le sisi, yogurt, fulu mamoe, a ano le mamoe, ma le ano le povi ma tulangu mwhapena. A whaila ele le lei na whiutanga inga. A diplomatic relationship between New Zealand and Donald Trump, then we will end up the same as all other countries that have been slapped with 25%, 30% tariffs on our exports. O tātou o loa e auina atu isi atu no. Ai whawhea tātou o loa e au mai isi atu no, I tu tonu le atu no. Trump towers, and now Trump has walked away from WHO. Usavali ese Donald Trump mav ese mailingo Amerika mai ile World Health Organization. Pala putonga lalangi. Ya fi ai ia mata opo le soifua maloloina. Ya fi ai atunu umalawa. Ave ese mai male valu piliona. Sa masani una ave Amerika I tonu I whai isu esu inga. Pe a wha pe a fua. Also mai se wha mai e fau rea wha mai. Aile ai se tui pui pui mani whala au e mwhai una fo I ai. Dela usa wali esel te malo. He has also walked away from WTO, World Trade Organization. Wa whai lava ia ana ia la fonga. Trump has created his own tariffs and tax system. He has walked away from World Trade Organization. Lesi foi whala tonga sili ona te le de langi male malosi powerful. O le whala tonga World Trade Organization. Pa ole whala tonga o whataua inga ale lalulangi. Ea a fia ai tangata umalawa. A fia ai matunu umalawa I lalo le whamalulea. Lefa walu ese mai Donald Trump, ave ese mai malis fulu biliona ta la. Sa masani una ave iai, whai ai fuafuanga alwalu mamau. At the World Trade Organization. Now, Donald Trump has walked away from the summit of climate change. Walu ese foi Donald Trump. Mai le whala pupotonga o atunu o le lalulangi, la tau te tali tonu, o ngā o inga tangata, man's behavior, madness, whaleanga ai, le o sole whaleanga ai, le siusiu manga. Whamai Donald Trump. Climate change is a hoax and walked away and has taken $8 billion sa masani una donate iai e Amerika. If it's so sorry atu ai, ia tunu o lalulangi a Misel Pasifika lea o mangoto I fo ile li tai. Ona o le si o le tai. Swing o le tau. O manifinifi le afu o le osone. Wala yuna tilo fia I le malo losi o ave o le la ma ua vevevela ai le planeta. Whapenao na liu aisa ai. O e maliu sua vai ai ia maunga aisa te tele ma tō tofu ane maliu sua vai I le sami. Ma si I maua lunga ai le tai, a fia ai ma tātou le ngā tai whale. Au na lolonga, o mana o miel me le pau e kia roko I le whale o lisi ai.
Ale ngā whaiso o pa'u furele ke au o I ko whale o whale risi ai. And these are the issues, the hardcore issues that affects us. Ne lau tō whaafonga tunei ia. Le whaua whaasanga tau ia Donald Trump. Ele Pope fau lea whaato a whaau unei. Pope Leo the 14th. Aisea. Lea ngole la unga ale te itai ma le tamapa ia lea. E lua upu ia na whaaleo I le aso lana la unga ina ua maua. Le tamapa ia ma le filifilinga. Mai ka tenale e se lautol se fulu. Lua lava. This Pope, the first ever elected Pope from America, from the United States, taimi mo mwele I mafofau ina santa. Ale sa vali le na mai le launga. Matua ita lava I Donald Trump. Le flo Donald Trump po elo nata e failo na pulo. O I ole pope. For my Pope Leo the 14th, e manu I tangata. Ina ia file mu masaoloto tangata. Ma ia whaia le whaamsinonga mi o tonu mō tangata oma. He does not support slavery. Na te le langolango ina fo I tu la fono lo whaia nei e Donald Trump. Ele Palestina. So, Donald Trump knew very well what the Pope stands for. The new Pope, Pope Leo the 14th. And then he jumped on his account, his social media account, and started. Yo, a mata lol fale nganga mo le pope le oye, pope fou le oye. Awa na te lole le. Ele mulimbuli malangolango ina e Pope Leo the 14th. All his executive illegal orders on the immigrants and the migrants. Tato lofo ma tato. Ua pei ala ta malo o le sifi fo le nale. Not a president that the people elected. But he wanted to be like a dictator. Pei ala ta malo fo le president o North Korea. Kim Jong. Ia malakamo ping shishi. Ia malako ingo Putin. Mai Lucia. Ame kukari Vai got peskengo. O peskengo Lucia fa na o Putin. Ia ka fa ka ile di leo. Donald the Duck Trump. Ja. Na o sila. Wa bo mori mai su yo sa tu paitea. Ele fa tu ele tu sa mo tas. Tu sivi asiata, tu sivi setu. Bo mori mai le sui. O le va a fonti le fionga le ngaftas fi mono tu I vai tolo o foia. Bo mori mai le sui o le fast mo sanganga le lua. Le sunga ya fata Ryan Schuster. O moli mai le sui o le vaisingano lona lua, numero lua. Mo moli mai le sui o sa fata numero lua, a ana alofi numero fa, vai maunga tasi, ma vai maunga fa. O te mai ta ile na e fua moli tonu ule na o moli mai. Ia lela le atau va fatasi la ma fa walo, Harry Schuster, Tia Graham, o Lale, ia ma le tamaitai a fua moli. Tolu. Na tātou wo. Tā le tātou pese lea. Wawai I ei foe.
Ia, a o whaatalitali fo ina i o tātou tangata i lunga o le ala. I le pē o le mori, ia whapena fo i ia le tulanga o lo. Ia, le pisi o le awala, ina i alo whangia, whamura mori. Ia fo i take your time and also give yourself time and a safe space between you and the other car in the front. Ta wole na. Tātou wo vai foi, peselei, tātou te oa i mo mori o tō i le whale ina ia maua le saunga le mo maua i fo ina e fia mo i runga le atele. Solo
Ia le da o te o wha uilo le lava i le kiri o ngā pese a su a misinuki tolu manawe. Ia manisi fo i o alo matama whanau le tunu le au whai pese a le au te le vau mai whasto tai e whakasa whasto uta. Whawhiwhia ma tātou oe ma mori ai o i loutou whale. Ia ma whaala tuai o mata i lunga o le ala tele. Ia, e tangata le whelu la sa whanau, Katalina Talimali e, pe mai whamulmule. O le aso whanau o sia utama, o Alessana le vai. Ia, o le aso sfulma le lua, o le masina le lei. Ia, wa ato ia i lea, le fia tausanga. Ia, anga lile tua ma whaapopo nis tausanga. Stele o lo whamailau tina, Katalina Talimali e, o la whaanga mai lau ainga mai lau lii, o a whenga ma le ainga o lau ta mā i vini fau. We love you much, happy birthday and blessings. Ia le nā, mai aso le rei, o se vai aso whaano noa foi, o le ato tele la tau ainga uoma e masani, paolo mga fasili langi, o le atangi atu yala ma ngai atu i Samoa. Ia, ele masalomia fo i le tūlanga le atumutumu ai le tu malo ma le usui o le fono. E le fionga ia a e au Dr. Penny Amina le mai. Ia malona au ainga i vini fau i le fale vai maunga. Ia moli e tuai fo i wha misenga ma wha mawhanwhananga. Ia ele ngata fo i lea o le awhio atu o Paulo ma ainga. Pena alif te leinga ia tāweu veu Rex lea vai a taulango. Ia ma lea fine fo i Alan Wola. Ia ma i lātou malava o le amalanga. Ia ona o le whaamawai atu i lea fo i toe ulutei o le mautafono ma le pāle mene o Samoa. Lua se fulma le ono tausanga. O se ei le tofi alona i tu malo o fale alupo. Le taulo fale alupo o te telu atu i sula. Fale o lol na i o le sunga le epikopo ia asiata. Talopa. Oka, ma fola le moli fo lea i luma. Moli lea mai papa i sa taua ma moli mai nai fale alupo. Moli saina. Mea e ta o le lapo po a o le sua malie o mori. Wai saua mai o i le ala taua, saua whaatūloa ma le lau e whakau i mori i ngai. Ia e awhia i le tele o tangata. Ia ma tofo le mori, ia ma ave ma lau a le mori. Ia, whapena fo i le marketi. I le savali ai ma feilo ai fo i matangata ma wawa ai a lātou atina e ma lātou oloa. Tele le tau mafa i le atunu. Tele le tau mafa i le atunu. A me se lava fo i fua wha ele lenga o tau mafa mawhala au aina. A nga i atu le i tuolo i aile i a. Ai. Ele tele lava se pito. Man tō fo i o le tele o whangotanga i o atu nei. O le si mea matautia le naona i nei. O le male lemo, ma le whioti o tangata Faiva i le alo. E le lope ai sea. Pe ma fua sea. Alo iai pea ia le to tele o le nāla vai o bale temile nei o lo sue. Male lemo ma tāwhiwhea e le toi maua tino. Ai male lemo i le alo. O tai lava i murinu u la tau ia. Ia, mana tua. O whanua ma ele ma tapu a whanua ma tapu ele. O le nā wha tau si ungo le peninsula i murinu. Ia, alo o teu mau ai, malango mau ai, le tele o tupu ma e o le atunu, o le au le malo, tama a inga. Ia ai oa ia i o mawhai inu ngā pia. Whai ai ma meo le kai ma le meo le la au leo kele. Le speaker.
Ia ai o i tai e tongi le ofe ma o e te tau le upenga. E te tau ona whaia se whaasisilanga tā ua. I ele pa ia. Ma ele sā ia. E tau fia mai ai le anga i taima le mi ngao ma le whainga elo. O ta ngata i ia no whanga. Ua filifilia ele malo. O lango mau ai le tele. O ta ngata sa whaia le tautua ma o ngafa tautupu. Mo ta oto ai le pensula i mo le nu ui tia whau lava le na. O tia whau ato lava le na. Ewa. Ale mela le na e whatu i lau tala. O le whanua malo na tapu a whanua. Ma le tō telo i la tō lea o pātia i nā ma wha inga e loai ma whi ei ai. I le lewa le pō whatasi ai ma fiafi. Ma tae au. E tō sulu i whale la o la e. Ka kikia ia i ngā le au pāki ma le au. Le au ingu. Tau lava na awe ei se. Sau noanga se teitai o le tulu. Ioe. Ma wha sāi loa o na toe a ngā i atu tangata i tai. Ale mea tonu ale ta o le mi ngao ma le mawhau le wha alo. I nei ele mao lātou tapu, ele mao lātou tapu whanua. Ioi nei loa atu. E po lolomi i fo i ko inga maola mākua lai o ma le moi fo i ngā manisi. Ono le mawhau. Ile mea lo ta oto ai, malango mau ai, tai o le atunu. Ioe. Samoa le au mamala. Le tangata lewa au mai, se sa vewa mole. Toi a mai ale numera le tautai la, o le ngātai whale leo, fia maua fo isi o felesi o le fia fila tau ia. Ia, le tautai o tuioti, o lana numera o le all wa tasi tolu wiva, lua fitu, tolu valu. Vai, o le fia le mele anga leo, o lo vidi o ile tautai o lela elu atu. O na sefe mai la ia leo le ia, ai le alu aku, lusful fai ku lai kere alu aku. Ia. Ala u alu lisi tangata. O le whātaua sana ia, langa le ana tu ule ia mo oe awa ele o mai. Whai le kako misa di. Ja. Ale si vaenga le tāua no mnatu e tau lava ona toi whaamanatu i le atunu. Le sitseni. Le sitseni Samoa lea na o amatu le vaso na se imamatu nei. E tāua le whaia pea o le sitseni o le to ina mo le o le matu. Awa. E te lei loa lava le mea e tula i mai. Ai. Wa umana whai le sitseni o le to ina mo le o le matua. E o mai whai o lātou tong fitinga. Mai le fo mai. Ioi. O aso o le soifua o tutoe. A o se langi foi fasino i nai o tātou tamamuti nā mātua. A le o taunu o mai i New Zealand o whaingo fie tonga fitinga i whanema. O le support group la le nei. Le o iai ua ta ua o le whaliu nei le la. O lo wha maupopo ina ele Asa Foundation mo a inga o nai tu a ua wha amanu e ina le sitseni le na. O se awala fo i lev so ni ai mo wha amtalanga i wha amanianga ma wha maunga. E anga waa i ai tu a pe a maua le lato sitseni New Zealand. Mo a inga ua wha amanu e ina tu a ma fia awai i le support group le nei o le whaliu le la. Wha so ta i le sunga teli ai Edwin Puni i le telefoni o luatasi, o whalua, o novat. A leo le nā, o le imeli edwin@puni.co.nz Edwin, EDWIN @puni, PUNI.co.nz
Ia le na, ma ua iei fo i ma tātou lo ia Samoa e to lua. E mwhai ona fisosa ni atu le whaatumuina o le foma. Salamasina Tim Toilolo, i le o iwa lua ono ono, o tasi lua lua. O iwa lua ono ono, o tasi lua lua. Ia pa o le tamaitai lo ia e swafa ia Diana Bell, i le o iwa lua se lau tasi fitu wha lima. O iwa lua se lau tasi fitu wha lima. Taua ia ainga nā, le lofa atu mana tua fo ele o toi ei se taimi whaatapula a fo ele pe. The legislation has been passed and now becomes a New Zealand law. E pule ala tātou, i le taimi e whai ai, ai o le avatu le tutu o lalu. Aua le whatamala. Whai nei le pepa o le tamama le tina. Koe la kuafu, se vulu pasengi, kia. Te li tangata la tu te lango ina le vaenga le nā. Tia i le nā se vulu pasene. Talo whātu ia malai tele tumusa. Alo le soifumria, waftai fwele mafuta mai le. Au nanga ma le tautua i le afi e finei. O le ua toi lua 5 minute o na tā lea o le i tu la fitu. Maro MJ Maxwell, whambai MJ Maxwell. Look, severe. Trump is nothing but a stupid, silly president ever. He was elected because of the lies and misinformation he had been told and decided millions of Americans. That what now then? Where was all what he said he will do once he became president? Nothing, nada. E ala whako a kaupopoko, mai si au Amerika ia le, e loro fui. A ve mai ia le uso ia tasesa. Ma Andrew Yon, mai, le a tō savia, pāwhtai tele la saule le oe. Tele mata upu o wa mātou mānamalama ai ma o uina mai I lau polo kalame. Ia e mātou te matuale mānamalama, mātou nuno foi nei Samoa. Ia le nā. Talo fatu le sunga au matangi masi. Ia, ma le whalitua ia tusi. A lole mafuta mai, ia, ma le lango mai foi le tātou polo kalame. I le nei I tu la male amatanga foi le nei vai aso. Toi avatu le fa ma fananga ia masu tu foi vai malu puenga. Ia me se foi o fa mai senga. I le tuua I le malo, e le tua fine le fionga ia fui maono mai ava fa uma le au pepe pupoli. Ia e mai se foi o fa mai senga. I le uso pele ia le ala I tangwa I pupoli I fa pe foi le no falu ma le ai ngari. Ona ole to e sea ole tina. Ole ainga. Ava yatu, ia fa to a longo tala foi. I le mata upulea. Ma le bala au le tua. Ia fa mluia le tua. Ma ia fa mafan fana pea ia te oe le uso. E toi oso foi le la. E toi feia foi le tua. Nisi me fau ma sisi min ta pena sisi pa anga tōtino. E watu e tausia lo vai vai. Ia e alo fantu. Talo iei se teibi tātou te whila iei foi. I le lumanai. La tātou oi. Pa lawi loa le tātou. Vai o leola. Ina ua ngā ngaifo Faiva le atunu o le rei a fiafi, tātou oi momori o tau le whale a e si le fia le mea ki a ngā I eima e alu e maua I sau vai o leola. O le tātou vai le nā ua ta oto atu fōi ia le nātou oka tele a nafi. Ma la stonai. Afe ane la ia lea I le mauta o le fionga e atuala ta wā tau pa utino. Ia, ma le whaletua ia peka I le 13 Lappington Road o Tara.
Anga iai, umasani ele tātou tunu, ma waile vai o leo le nā, ma le tātou vai a voka. Ana tātou se e mai lea i le leisi a tātou maketi, ia alo mawai le tātou vai, luas fulma le lua, Templeton Place, Glendon, Manurewa. Alo iai ia le tuafine a Maria Nive, ia ma le tumaita ia Marita Sawanga, after yatu mo le whangaina o lo tau mauta, ia wā le surufa yatu le atunuu i se vai a leola. Ona o mai lea i le tātou whaloloa le Tassie Market, i le o ngā tutonunga le mu o le taulanga whaatau i Mangele, le sunga ia Peter Whaulatane, ia Whaulatane Peter Silva, ia whapea fo i le sunga le whaiwheau. Reverend Larry Tupai Levea, tele fo isi tau mafa maisi o loa, kia la koe mai lau vai a sa hoi ngā malau ponga mā moe, sa hoi malau kalo mai Samoa, o le whai, o le ulu, yo le faspovi, so o se tau mafa, o lo mawai fo i nā. Tau walunga o ila le tātou maketi o lo iai i le pitonu o Masi, i au kilani Sifo, numero tasi, number 1, Triangle Road, i Masi i Henderson. Nga i nā, le sunga wahid, ma le au whainga ruenga mauai i nā, fwoi maisi tau mafa, pe a whai e te lwatu e whaatau sa vai o le ola. Ia, le nā. O nā, o wawai e tole po i leo le o i lea ve pasi leo le a sau masalo, ai o lea ve pasi po le sunga ia teito. Teito ta loto ta leni, ina ua toe lua se fulu minute, o na tā loa lea o le i tu lai fitu. Anga le mai le tua, le a seu i whanua, le au langa ma le tutua, i le nei fo i a fiafi o le a sunga fua, wha mui moe sa whamli eina lau wha whunga anga, ia a mese wha afte iatu lau tāpo inga. A mui moe, ia a whai olo e lunga le ala, whai maria lau sa. Ina ia e tau nuu ma le saonga le mu. E al tangata le, te wha mole o tau ia tau mole le proklame, tamale o Canada. Te longa atu iai. E whafso ta i ane i ale atou sa whea. I le telefoni le nā, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O atatau, o na whaisau fufuanga ma sau wha atatau. I tusi ia o lo au mai au stadia. E wha atatau i lau sunga. O lua tasi, whai e i o tau ia mulmul pongi sa e tamalena. Sari, Vidile ya tau sa vema luele i o olo mata upu i oi whamsinonga po le ofisa leo leo. E tau na e wala au e wawo fiu e tusi atu lau polo kalame. Mase telefoni e mawai oi. Ai ua e matua te e mai lava i lo musu tate wheloa. Ora i ke fia poko mai fia kama uku e vini mai. Lo tali tangata i se tali e whaabali i nai i lato. O le tāwu o le nā. O le whai me i kankanga. So sola la ia le whai wa lei mea mo tangata. Ai le whai e mea. O tātou lava tangata. To e whaaleanga e tātou ma to e tātou whaia mea le lei male siri mo tātou tangata. Tala lea Samoa, mangalo se leo leo ona lei e fiafi, ai anga lei le tua i lunga le ala tele, tali ngā sua, whai ngā taulanga, ia ma malo longa o le fiafi ananei, ia awhatasi ma le tua i le ia afo le alofa, ala whai, ma lei fua i whanunga lei le asua tai au, tu mau pea le lofa ma le anga lei o le tātou ma tai siri le langi, ngā ruenga fo e o whatino i lato o le uanga i atu le sifipo. Ia, mata pupula. Whai tete fo i le tūlanga o le mama ai o masini masini te tele o lo i ai tono mota. Ia, aua e te tauturi moia i lunga. I lunga le masini. A pē le masini, aua te tango fua i tō tonga le masini. Ke ua vidi ai lo rima pē ke si pakai.
ai vili le insinia, e sau e fai le masini. O la ia insinia whaapitoa e lo kea masini. A sau e ke malo lo le lima e, tu auto le pesele ato sa vea ua whaingoi na le nofo totas. To all of you, our fans on the Facebook page and also our YouTube channel. Love to you. Thank you for your company. Thank you for your kind words and comments. I love reading your comments. We'll see each other tomorrow. Leave you with one of my songs, Ole Nofo Totas. Foto atasi ma fau ngai wa sau tua nasi le alo fahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o tafia falongo iai la upele ea o ofea o e ai Lalo langi pua male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wamo atu Be ana ela Talata mai Se kusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e tenene tineia le lofa e sole sami ma le au e feta feai Le timu ngai se ito mai Wa o galala le fia inu mai Fai mai e so tanta Po o a upele ai Lalo langi pua o amale manu Wa sola le la fasulu sulu Unai o folingai Wamo atu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe